Khanzi o bontse go ngwa ile ntho ngwe hape e leng bohloko kae o nana o ena ha le o kwa tsaba hao jele ke bona ka ntho ngwe e tsalang ngwaneno ha e o sitwa mo jwetsa ditaba ka ofela nna la Abuti Paseka jolo re nyetse in community of property se leng sa Paseka ke saka ke sa Paseka jele Abuti Paseka o tseba hantle gona nna lena ne re itlame ka hanga ke bogona o bona nga sa tshuma a ntse re romeletse ka mma Paseka ebe mma Paseka o tlotse ka ngwanaka a sa tse ke wa hae ka mo ke ngwana ya fitla ke o papa fela ke mo nwa faletse na go eteleng go ke le ka go ke mo hlomphe ba jele ke nkgono wa bana ba ka fela ena se motho a tseba go hlompha batho ba bang lo fela ke mone o ntshutse na go etelela o seng go ke le ka go ke mo hlomphe jole ka matsana hle ke re ngwetsi la laua jale hona tjena ka utlwa gore o sa ntutse mona jole ka bota mo tšhaotšhile o ska lo zo motlwela ha ke sa tla motlwela go betse ha ke tlo motlwela le letho o tsebe nne mona ona sa batla go nkela ka diphalana sa re ntho na gona ke eno wa bona ga e sebetse o re tswela pele ka bophelo nna ke mo hlala ke bona ntlhale ha hlala pele o batla go jole nna ke qele tlo mo ke tseba o tla lahlela ke ntse ngata wa nthanyetse ena ha e qala le jwa ene o tse ke mo makaletsa ile mona ile o so thumme ona le bo tsholofelo mo sa tsa tlo koloi yaka Abuti no ntse etsang ka ba palla chafa sena square o nana we ha o bona e bile ke la ka ya nyu a e trekitse nna ke tlo tlwaelwa hamme wa bona ha ile tjemo ke tracker ya koloi yona yo ya lona yona maisana ke manna e hla o ntho hotel nna ke tlola ke tellwa go ke o paka nna khile so tateng ha se letsatsi la lona lenyalo tsatsi la rona la lenyalo ke bone ka banyala di ba rata tsona di anniversary we e ska ba e chinchile we belong together sefapana again yona re ngotse we belong together sefapana halala lona ha qeta intse le teng ka mo we belong together sefapano ya ka le ena o sa yentse ha ile nyeo le tsholofelo helang batho ja swabe ka nnete okay wa hle kenyelense ile go hle a itreke na lona ya thusa ya thusa kulotse jo a itreke na gore le ha ba ke go ona le koloi ya hao o batla go lo itshireletse ka nyako tsohle o e kenya tracker o bona se re phela nako ntse le hore ha e se bimme koloi ya utswa ya haija kwa o etsala mehlogo jwale wa tseba ha koloi ya hona le tracker o kgona o bona gona yo kae kana go e feng e tsamaya ka lebelo le le kae batho ha ba ke mohlomong ba se ba o hijackile mono o kgona go o e time ka phone ene ntshepe e timela motho e kanzi ke yona e rata ona mono mo e timelang ba bang ene ntshepe ha ke re o kekebe wa starta ntle le go ke itimulle ka re ntse tsa mamono ha e fihle ba sene kana mona e ka ba ke bosiu fela ka fitla ka itimela kwana monna le magweng kwa bo shatamane mono ha tse bona o e tlosa jwa kanzi ha se wane ke re ke ntwe ke batlang go yetsa fela so ke re ha o ka etsa ne sempa ke re fela ke o betse gona a track e sebetsa jwang ya thusa yona haholo ntshepe ke re la ke ne ke na le dikebo kapa difopula tshwane tse ngata kapa ditekesi ne ke tlo di sunya bona ka nako ngwa ke re re tla be re hirile batho mme a te ke ba lotsa ba bang ba bang ke ba lotsana hela o utlwa motho a sa re hai tsatsi la ke o tlwe ke line fela ga o e sheba koloi ya te o bona gone pathane ya kwa e thota fela mantsi ba tota etsa motšheko ona tšhelete ha ona tšhelete bang koloi tse di ela yo ke sheba mo sa ke papa se ka ditsa kanzi fela hle ya mo shebe